Nongeye kuguha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kane tariki ya kabiri ukwezi kwa kane 2026. Dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Perezida Paul Kagame yateranije inama mu Rugwiro, inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu munsi wa none iri kwiga ku bibazo bitandukanye. Haravugwa kwitegura impinduka nyuma yo gutuka akanahagurutsa abategetsi mu nama yabereye higa ko aho byagaragara ko Perezida wa Repubulika yarakaye ndetse atishimiye imigendekere n'imiyoborere y'igihugu afite inshingano. Amategeko y'igisirikari mu Rwanda yahindutse. RDF irifuza kugarura abasirikari yirukanye mu myaka ishize. Ni mu gihe bivuga ko intambara muri Kongo ikomeje gufata indi ntera kandi RDF ikaba ikeneye abasirikari kuko ngo abo imaze kubona bamaze gushirira muri Kongo muri rusange. Turabigarukaho muri aya makuru. Perezida Macron na Trump bararebana ayingwe nyuma yuko Perezida Trump asabye Macron kugira ngo amufashe kohereza misile n'abasirikare mu muhora wa Hormuz. Hanyuma Macron akamubwira ko ibyo yabyohereza uko intambara irangiye. Trump akamubwira ko intambara nibi irangiye atamukeneye. Guhera uwo munsi ejo Perezida Trump yavuze ijambo rikomeye cyane, avuga ko Macron akubitwa n'umugore bityo n'abufasha n'ubundi yamutegerezaho. Ubufaransa na Amerika bakomeje kurebana y'ingwe mu bano mpuzamahanga mu gihe ibintu bikomeje gufata world mu ntambara ya Iran ihanganyemo na Israel ndetse n'abanyamerika. Uburayi bwimuriye ubwirinzi muri Afurika nyuma y'ibibazo bufitanye n'abanyamerika. Amasezerano y'umutekano n'ubwirinzi buri kwiyaganisha muri Afurika y'Amajyaruguru, aho bubona nkaho ariho hagomba kuba parametri y'ubwirinzi muri rusange. Bumaze gusinyana amasezerano n'igihugu cya Ghana y'ubwirinzi no gutabarana by'umutekano ndetse bukaba buteganya gusinyana amasezerano na Nigeria. Uburayi bumaze kubona ko abanyamerika mu gihe bataburinda Afurika y'Amajyaruguru ariho bugomba gushira imbaraga nka parametre y'umutekano yatuma burinda ibihugu byabwo byo mu majyepfo y'Uburayi. Na muri Burkina Faso ngo nubwo ashimagizwa kuba ari umupanafricaniste kandi akabaharanira ibyiza bya Afurika ndetse n'abanyaburkina Faso, Ibrahim Traoré kuva yagira ku butegetsi amaze kwica akavuyo n'akangari k'abantu abaziza politiki. Raporo nshya ivuga ko kuva yajya ku butegetsi amaze guhitana aba Burkinabe basaga 800. Ubwicanyi burakomeje rero muri Afurika. Naho Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hafi gukura ingabo ze muri NATO. Ibintu hakomeje kubwira abanyaburayi ko mu gihe batamutabaye ndetse badashaka kwinjira mu ntambara ya Iran, icyo gihe nago Amerika ngizakomeza kubarindira igumisha abasirikari bayo mu Burayi ndetse n'ibirindiro byayo ngizabikurayo maze nabo birwaneho. Yavuze ko ibya essence biri kuzamuka, ibyo nta kintu bibwiye abanyamerika, ahubwo abanyaburayi bizamukana nabo bajye muhora wa Hormuz bajye gusaba Iran ibibakurireho. Niba atari ibyo Amerika ntacyo izongera kubafasha. Ibibazo bya NATO, umubano w'abanyaburayi n'abanyamerika wakunze kuzamo agatosi mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho Amerika bivuga ko ariyo yayiteye, abanyaburayi batabishaka bakayijyamo ku ngufu. Trump asimbuye Biden, ibibazo byakomeje kuvuka kugeza amasaha biza gukomezwa nuko yashakaga ikirwa cya Greenland. Abanyaburayi bavuze ngo enough is enough. Hagati aho abarusiya ngo n'abashinwa bati uri kudutindira nyakubahwa Trump, dufashe rwose ibi bintu bijye mu buryo. Hagati aho reka tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari, aho Senegal ifatiye ugahanga Perezida Ndayishimiye n'u Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Senegal yavuze ko u Burundi butasimbura diplomasi ya Dakar bufata umunya Senegal Macky Sall wabaye perezida ngo ari bwo mutangaho kandidatire bwagombaga kubaza Senegal. Mbahaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru zatwibanda ku rwego mpuzamahanga kuko mu biganiro byacu byabanje mu makuru yacu ya saa 12 ni saa 7 akenshi bamwakurikiye ibiri kubera mu Rwanda. Murabizi ko twababwiye kuri Kofi umusenguzi wa politike bivugwa ko yagaragaye buri urengero bakora kuri televiziyo yitwa Rwanda Urundi wa buri urengero. Bivugwa ko yagaragaye ari mu bafungwa imageragere, cyamufunze nago turakimenya.
Reka rero tugaruke mu makuru yacu harambuye. Perezida Paul Kagame yateranije inama mu Rugwiro uyu munsi wa none tariki ya 2 ukwezi kwa 4 2026. Ni inama iteranye nyuma y'ibiganiro byabaye bivuga ngo umuturage ku isonga byabereye Gako, aho Perezida Paul Kagame yagaragaye umujinya mwinshi ahagurutsa abategetsi be yavuga ko batakimwumva ndetse bafite agasuzuguro kenshi n'ubwirasi. Perezida Paul Kagame kandi yababwiye ko nibadakomeza ibyo bagomba gusezera bakajya mu mahanga ngo azabafasha no kubashakira visa kuko nta kintu bakimaze. Abatavuga n'ubutegetsi bamunenze ko ari perezida buri gihe utunga abandi agatoki, ariko enye zose zimureba kuko mu myaka 30 ishize ari ku butegetsi niwe wenyine wari uri muri iyo nama umaze iyo myaka yose kuba igihugu kigenda kinanirana gutegeka ndetse no kwita ku baturage ngo umwe ruturutse bukuru bwirakwiye hose ngo niwe wa mbere ugomba kuva ku butegetsi akagenda. Ibyo ariko abamushyikiye ntabwo babyumva, bavuga ko Perezida Paul Kagame ari intore zirusha intambwe ndetse atanga ibyo yasezeranije abaturage. Perezida Paul Kagame yavuze ko abategetsi batagishoboye bagomba kwirukanwa. Ibyo birimo urugero nka guverineri w'intara y'Iburasirazuba Rubingisa, mu kibazo cya Muvumba cya projet Muvumba barimo minisitiri w'ibikorwa remezo, barimo n'abandi. Ubwo ni ukwitegereza uko inama yateranye, ntabwo imyanzuro irasohoka kuri Yellow Paper, ariko impinduka zo zitegerejwe ni nyinshi cyane. Ubwo ni ukubitega amaso abari bwo wikirwa imbehe n'ibindi. Na RDF hinduye amategeko ya gisirikari irayoroshya kugira ngo igaruze abasirikari yirukanye mu myaka yashize. Yashizeho itegeko rivuga ko umusirikare umaze imyaka 2 yarirukanywe ku mpamvu zitandukanye, ndetse n'uwakoze ibyaha by'umutekano n'ugambanira igihugu nawe ashobora kugaruzwa mu gisirikare nyuma y'imyaka 2. Abasengura politiki ya gisirikari hafi bavuga ko irari itegeko rije kugira ngo rigaruze abasirikari RDF yirukanye, kuko ubu rwose ngiri mu kibazo cya manka ya main-d'œuvre y'abakozi bo kujyana ku rugamba mu gihe intambara ya Kongo ikomeje gutikiza benshi cyane mu basirikari b'iki gisirikare. Hari abandi bavuze bati RDF ikoresha amategeko kugira ngo ubunyamwuga bukomeze kandi bifasha abantu nyine ngo bavuye mu gisirikari badakomeza kuba ibyihaze. Hari n'abandi bavuga ngo gushira abasirikare ku gatebe, akenshi umusirikare agenda akajya abaturage akagira amanungu niko ku buryo mu gihe igihugu cyagira ibibazo ari we wa mbere wakerekezaho umututu. Ibi byose ngo ni bya RDF ishaka kwirinda ihindura amategeko kugira ngo ashobore no kuba yagaruza yaha amahirwe abirukanywe mbere nibakomeze kugira manungu niko. Mu makuru yacu rero mu mahanga tuyahere kuri Macron. Perezida Macron w'Ubufaransa na Perezida Trump barebana yinguye. Aba bose twibutse ko ari mu kanama k'umutekano ka Loni, ufashe icyemezo ndatishimiye agishiraho veto. Abarapfa intambara yo muri Iran ikomeje kuvuza ubuhuha. Macron biravugwa ko Perezida Trump yamusabye kuri telefone ko yamufasha kugira ngo yohereze ubwato n'abarwanyi bagomba guhagarika Irani mu muhoraro muzi. Macron akabwira Trump ko iyo ntambara atari y'Ubufaransa kandi badagutera batigeze bamubaza, bityo ko atagomba kubohereza. Cyokora ngo yabwiye Perezida Trump ko mu gihe intambara yarangira ashaka kubohereza. Trump nawe mujinya mwinshi tuzabyihorere ntacyo byamarira. Icyo gihe Trump, iyi ni inkuru tubabwira, ni inkuru Trump yarayabwiye abanyamerika mu byo bita address to the nation, mu ijambo yahaye igihugu, ababwira ko Ubufaransa butabaniye neza Amerika, bityo Abafaransa n'Abanyaburayi nta kigenda. Ni muri aya makuru rero tunakomereze aho Trump agendeye kuri ibi yifuza gukura abanyamerika muri NATO, avuga ko Abanyaburayi nta kintu bamaze ndetse bamaze kugambanira Amerika kenshi nk'intambara bari kurwana ngo ntabwo bafashije mu gihe bo baje kubafasha mu Burusiya kugira ngo Uburusiya nibutere Ukraine ngo bugere no mu Burayi. Hagati aho ariko Abanyaburayi n'Abanyamerika barebana ayingwe n'ubundi usibye na Macron kubera impamvu ko Trump ari umunyagitugu, bamushinja ko umunyagitugu no gushaka kwica ubusugire bw'Abanyaburayi, ashaka kwigaruriza Greenland ndetse abangamira inyungu z'Abanyaburayi mu masezerano yaberaga muri Turukiya hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya.
abanyaburayi n'abanyamerika bakomeje kurebana y'ingwe, ariko si ubwa mbere muri manda ya mbere Trump n'ubundi ntabwo yigeze yorohera abanyaburayi mu bibazo bye, ubwo ni ugutegereza. Hanyuma abanyaburayi tubibutse ko bimuriye ubwirinzi muri Afurika nyuma yo kubona ko ibyabo n'abanyamerika biri bigenda buguru ntege ndetse bigana habi. Bamaze gusira amasezerano na Ghana, ubu barifuza Nigeria ndetse na Algeria, ibihugu bavuga ko ari ingenzi cyane mu mutekano wabo mu gihe umutekano wa transatlantique hagati y'abanyamerika n'abanyaburayi wapfa. Bavuga ko ibi byarinda abanyaburayi by'umwihariko igice cy'amajyepfo ku byerekeranye kandi na gazi. Bavuga ko iki gice cya Afurika y'Iburengerazuba kizabafasha cyane kuko hari gazi nyinshi nk'iva muri Algeria. Ibyo bikaba byafasha abanyaburayi gukomeza kubaho batadepanze ku banyamerika. Twibutse ko Ibrahim Traoré nawe ngo amaze iminsi yica abantu, ngo arabamaze kubagera ku butegetsi abasaga 800 bose amaze kubahitana bazira ibyaha bya politiki. Ibrahim Traoré ngo nubwo asingizwa n'abanyafurika ko ari umupanafricaniste kandi ari umugabo mwiza ugera ikirenge mu cya Sankara, ariko abatavuga n'ubutegetsi akomeje kubahohotera no kubamira nabi, uburenganzira bwa muntu bwasubiye inyuma, ndetse igihugu cya Burkina Faso gikomeje kujya haga ukuyeho ibyo by'upanafricanisme. Senegal ifatiye ugahanga President Ndayishimiye ivuga ko Burundi butakwiye gusimbura diplomasi ya Senegal ngo butangeho Macky Sall umukandida ku mwanya w'umunyamabanga bwa Loni. Uwo mwanya ukomeye bwagakwiye kubaza Senegal. Twibutse ko Macky Sall n'ubuyobozi bwa Senegal barebana y'ingwe kubera ko Macky Sall yafunzeho perezida w'ubu wa Senegal igihe yari umwopoza we biyamamaza mu matora. Gatubibutse ko u Rwanda narwo ruherutse kuvuga ko Ndayishimiye ubutegetsi bumaze kumunanira bwa African Union kubera ko atashoboye guca mu nzira zikwiriye ngo abaze Senegal n'ibindi bihugu muri rusange mbere yuko atanga kandidatire ya Macky Sall. Ndayishimiye kuri ubu nawe utoreye bunyuma y'iturika ry'ibisasu muri Bujumbura. Abamunenga bavuga ko akomeje kuyoboza nawe ngo igitugu hariya muri African Union, ariko abamushimira bavuga ko Ndayishimiye ari uhagaze kuri buri z'u Rwanda kugira badashobora gufata Kongo no gukomeza kwiba amabuye y'agaciro, ngo akaba ari umupanafricaniste wa nyawe President Ndayishimiye. Reka mbifurize umunsi mwiza cyane, Uwiteka abane namwe, amakuru nakagaruka. Bye bye.